Karbi Anglong Autonomous Council pen Difu Lurulang so towar jam kapathe CEM atum adimalong kelangda Sarihajan PWD asai hem adum hera dolong pariwartan du thekhelan Assam Premier Club Championship kapathu angdung kiti Kardom ada berta longpen nili berta thanbang sami Monica Milikpi non berta tonpen arjoitha Difu rong supi kapalang meja aphan isia modengsi Karbi Anglong Autonomous Council pen Difu lurulang so towar non molom ajam pathe bom sonsi theklang Difurong supi ke palang meja phanpura Karbi Anglong Autonomous Council pen non malom difu lurulang so towar ajam ke pathia sai klepon boma sonsi theklong Difurong supi ang bong towar ajam ke pathia son difu thok nokbe akumlin atowar pen lurulang so an kachleng atowar non malom towar ajam pathe bomlo towar ari ke do mate towar ke pera hem lapen paisong JCB pen pate roxy towar ajam pathe bomlo Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram rong hang lapet area sam OEM tu jangmi inkoraner cap ari difu lurulang sotowar langdam alang litu mapi difu bagmari along kikim bom Assam Hills Medical College and Research Institute along ta humri dam thu humri asai along EM Pradip Rongpi Amar Singh Tiso Secretary Nirola Phangchopi lapen PWDI Engineer Chokomara tum chetongdon Surupathar MAC constituency Sarihajan right wing kapar loang kangalong kedoa dolong komentu si RJ kachel RJ ma pusi ong dungara datum kaning ria birta pherang kepen jangmi ni phaing koira ner keparni card news asai hemalong birta nampale non kedo boma dolong bangke bike auto ke kabanta phere meme putangte 108 a motor ke koson si keda mepo laki ke thigiding mate Karbi Anglong Autonomous Council kachari atum si chini pamepo Ratcharia song tungke tidik tinta rata tuma phan lam the chak pon bom pen aningkan pusi padam bomlo sita rata tum kachelenga phan phere memelo lancha takali lo Charlie klimso maratum kedam ke bang phanta phere memean pinlo lasindon ke do bom pariwartan a sarkar atum mathapon ra prabjin pen labangso dolong selapon pobusi ning therin tilo pusi birta ke anda mahut rata tum pen nampachini don Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong along jangmi inkoira sir keparni tomonarwe lapen sining inderji busi botor bokan sanglang sangli sai kampen pachathang Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong along jangmi inkoira sir kep arnian tomon arwe lapen sining inderji laso aporu tamon ke chap jakong trok kep kilometer per aran tuji laso alam Guwahati along kido botor bokan sanglang sangle sai kamati India meteorological basis pachathang Jangmi thom kep lapen aru ICR ni ke Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong along botor kahinuji angring long lelang puta meteorological sai kampen botor kemi paklang non molom so porphan birta mointon poniksna Made like a gun, goes like a bullet. Sun Motors, authorized dealer of Royal Enfield, Rongkhelan, near Don Bosco School, Difu, 782460, Assam. Easy finance are available here. Please contact 099 579 88008 or 0789 61 69021.
আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। দিহেনামো অভিপুথত বিৰতল ৱাংথৈল আসাম ক্ৰিকেট এছ'চিয়েশ্যন পেন গুৱাহাটী বাৰছাপাৰা ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়াম আলং জামি কৰে ট্ৰক্সিয়াৰনি আসাম প্ৰিমিয়াৰ ক্লাব চেম্পিয়নশ্বিপ আংদুংকিটি পাঠু পন্টাংলো কেহায়া ক্লাব আফান লাক ইংকয়া টাংকা পাজিৰ আসাম ক্ৰিকেট চেম্পিয়নশ্বিপ পেন গুৱাহাটী বাৰছাপাৰা ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়াম আলং জামি ইংকয়া ট্ৰক্সিয়াৰনি আসাম প্ৰিমিয়াৰ ক্লাব চেম্পিয়নশ্বিপ কাপাথু গুৱাহাটী টাউন ক্লাব লাপেন নগাঁও ৰেডিয়েল ক্লাব আংবং আংদুংকিটি পাঠুসি পাজুকলো Kacepate Guwahati Town Club, Atum Nogong Radial Club, Apan PRMC Kehaya Nong E Chipalong. Kehaya Club, Apan Laking Koi, Lapen Kerema Club Apan, Lakya Patangka Pajir. Nong E Kapajira Mailong, Chief Minister Sarbananda Sonowal, Assam Cricket Association Amai Phu, Kongchun Bank, Lapen Kitikidinga Bang Phuwang Piato, Chirap Chitodun. Ada Birta Bangkela Puan Sing Ton Poniglo, Dome Thakme, Kurwang Thu.